rasti moj zeleni bore, rasti moj zeleni bore, da se penjem tebe o vrhove, da se penjem tebe o vrhove, pa da gledam dole niz drumove, pa da gledam dole niz drumove, pokraj druma zeleni se trava, pokraj druma zeleni se trava. Tu mi, dragi, na duše uspava, tu mi, dragi, na duše uspava. Spoštovani obiskovalci, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni na 22. etnofestivalu Hrastnik. Veseli nas, da ste danes tukaj z nami na prazniku plesa, petja, kulture in prijateljstva. Na odru se bodo zvrstili nastopajoči iz različnih krajev, ki bodo s ponosom predstavili bogatstvo ljudske dediščine. Etnofestival pa ni le prikaz preteklosti, je tudi pogled v prihodnost. Zato še posebej lepo vabim vse mlade in mlade po srcu, da se nam pridružite. Če imate radi ples, glasbo, druženje in želite ohranjati kulturo naših prednikov, potem vas z veseljem povabimo, da se nam septembra pridružite in vpišete v eno izmed naših folklornih skupin. Festival smo začeli z nastopom naše najmlajše folklorne skupine, ki nam je prikazala otroške igre iz Srbije. Zatem smo prisluhnili pesmi Rasti, rasti, moj zeleni bore, ki jo je lepo zapela naša članica društva Sonja Jašič. Poštovana publiko, dragi prijatelji, dobrodošli na 22. etnofestivalu u Hrastniku. Večera slavimo igru, pesmu, kulturu i prijateljstvo. Etnofestival nas povezuje, mlade i stare, različite krajeve i zajednice. Ovo je prilika da pokažemo ko smo, odakle dolazimo i šta s ponosom prenosimo budućim generacijama. Etnofestival nije samo pogled u prošlost, već i pogled ka budućnosti. Zato posebno pozivamo mlade i one koji su mladi po srcu da nam se pridružite. Ako volite igru, muziku, druženje, bit će nam zadovoljstvo da nam se septembra pridružite i upišete u neku od naših sekcija. Festival smo započeli nastupom naše najmlađe folklorne grupe koja nam je prikazala dečje igre iz Srbije. Zatim smo imali priliku da čujemo pesmu Rasti, rasti, moj zeleni bore koju je sa puno emocija otpevala Sonja Jašić. Hvala im na divnom početku večeri i molim za jedan veliki aplauz. Naj ob tej priložnosti še posebej povabim človeka, ki vedno z veseljem podpira kulturno dogajanje v našem kraju. Prosim, da na oder povabimo župana občine Hrastnik, gospoda Marka Funkla, da nam pove nekaj besed. A sada vas pozivam da aplauzom pozdravimo gradonačelnika opštine Hrastnik, gospodina Marka Funkla.
Spoštovani, spoštovane, spoštovani organizatorji, predsednik, ekipa Srbskega kulturnega društva Sava Hrastnik, spoštovani gostje, spoštovana podžupanja, predstavnik JSKD-ja, predstavnika pravoslavne cerkve, vsi skupaj zelo lepo dobrodošli v Hrastniku, ki že 22 let organizira z našim društvom tale festival. Kultura je definitivno nekaj, kar mora povezovati, nekaj, kar presega meje, kjer ne tekmujemo, ampak sodelujemo, kjer gradimo skupnost in kjer si prizadevamo za to, da smo ljudje si malo bližje in da se majčkeno bolj spoštujemo. Občina Hrastnik, kot veste, je povezana z občino Raška in imamo zelo lepe odnose. Čez 2 tedna prihajajo tudi na obisk z predsednikom občine in to prijateljstvo med Srbijo in Slovenijo, med srbsko in slovensko skupnostjo, jaz verjamem, da je iskreno, da izvira iz prejšnje skupne države in da moramo graditi ravno na tem, da se povezujemo in da si pomagamo drug drugemu. Takrat, ko je težko. Takrat, ko je pa lepo, pa da se imamo fajn. In jaz sem prepričan, da bo danes en tak večer, ko se bomo imeli vsi skupaj lepo. Hvala organizatorjem za vse, kar počnete in en lep večer vsem. Najlepša hvala gospodu županu za spodbudne besede in podporo, ki jo občina Hrastnik vsako leto namenja našemu festivalu. Veliko hvala gospodinu gradonačelniku občine Hrastnik na lepim rečima in neprekidnoj podršci, koju občina Hrastnik pruža našem festivalu iz godine v godinu. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirajo naš etnofestival. To so župan občine Hrastnik, predstavniki občinske uprave, predstavniki ambasade Republike Srbije, ki pa danes manjkajo iz opravičljivih razlogov, poslanec Državnega zbora Soniboj Knežak, paroh iz Srpske pravoslavne cerkve iz Celja Goran Šljivić in Veselin Ristić, predsednik Zveze srpskih društev Slovenije Milan Glamočanin, predstavnike Zveze srpskih društev Slovenije in Zveza Srbov v Sloveniji in drugih kulturnih društev, predstavnike Zveze kulturnih društev Hrastnik, predstavnike javnih ustanov v občini Hrastnik, vsem donatorjem, sponzorjem in dolgoletnim prijateljem festivala. To pa so občina Hrastnik, Ministrstvo zunanjih zadev Srbije, Ministrstvo kulture Slovenije, Pekarna Bane Zreče, Frizerstvo Stil Čamberada SP Trbovlje, Jagoda Hrastnik, Kulturno-rekreacijski center Hrastnik, Osnovna šola Hrastnik, Atelje fotografije Hrastnik, Trgovina Moda DOO Trbovlje, Trgovina in šiviljstvo Galant Trbovlje, Korač Nuradin SP, Restauracija S Hrastnik, Zasavska ljudska univerza Parada učenja, program vseživljenjskega učenja, številni člani in prijatelji društva. I naravno, svima vama, poštovana publiko, koji svojim prisustvom već 22 godine pružate podršku i time potvrđujete značaj i kontinuitet etnofestivala u Hrastniku. Neka ovo veče bude veče zajedništva među generacijama, kulturama i ljudima. Uživajte i prijatno veče uz nastupe koje slede. A sljedeći koji će nam se predstaviti su naša dečija grupa Srpskog kulturnog društva Sava Hrastnik, koji će nam odigrati igru Gde Lugomir pesmu nosi i srcu kolo donosi. Koreograf i umetnički rukovodioc Tatjana Maksimović, muzički aranžman Vojislav Živić. Molim za jedan veliki aplauz. Gde je selo
Bravo, bravo. Spoštovani, nocoj bi se nam moralo predstaviti Srpsko prosvetno društvo Nikola Tesla iz Postojne, ki je aktivno društvo od leta 1992 in zvesto ohranja srpsko tradicijo in običaje na področju Postojne in širše. Nažalost, danes ne bodo del našega programa, saj je pred parimi dnevi nas pretresla žalostna novica, da je umrl dolgoletni predsednik društva in podpredsednik Zveze Srbov v Sloveniji Miloš Demonič. Bil je človek izjemne srčnosti, iskrenosti in predanosti. Ne le svojemu društvu, temveč tudi skupnosti, ki je s toplino in energijo povezoval in krepil. Miloš Demonič ni bil le prijatelj, bil je tudi sodelavec, voditelj, človek, ki je znal nadihovati druge. Njegova dela bodo živela naprej v ljudeh in vrednotah, ki jih je pustil za sabo. Večeras je v programu trebalo, da nastupi i Srpsko prosvetno društvo Nikola Tesla iz Postojne, koje je aktivno i posvećeno društvo od 1992. godine i čuva tradiciju i običaje srpskog naroda na području Postojne i šire. Nažalost, večeras nam se neće pridružiti na etno festivalu, jer nas je nedavno zadesila tužna vest da je preminuo predsjednik društva, čovjek koji je dao ogroman doprinos njegovu razvoju i radu. Bio je čovjek ogromnog srca, iskrenosti i posvećenosti, ne samo u svom društvu, već čitavoj zajednici. Njegova dela i duh će živjeti dalje kroz sve što je iza sebe ostavio. Molim vas da mu zajedno odamo počast uz 1 minut čutanja. Spoštljivo vas prosim da njegovemu spominu skupaj namenimo 1 minuto molka. Neka mu je večna slava i hvala. Amin. Naj počiva v miru, njegovi družini in bližnjem, pa imenu društva izrekamo iskreno sožalje. Nekada nas tako zadese situacije na koje nismo spremni i ne možemo da utičemo na njih, a moramo krenuti dalje. Tako i mi moramo večeras krenuti i nastaviti sa našim programom. I nadamo se da će nam se Srpsko prosvetno društvo Nikola Tesla iz Postojne pridružiti nekom drugom prilikom i naravno kada bude vreme za to. Možda sljedeće godine na 23. etnofestivalu u Hrasniku, a sada jedan aplauz u znak sećanja i zahvalnosti. A sada nam na scenu dolazi Međimursko kulturno društvo Ivan Car iz Ljubljane. Društvo je osnovano 2013. godine sa ciljem očuvanja međimurske i hrvatske kulture, kao i povezivanje slovenskog i hrvatskog naroda kroz pesmu, igru i umjetnost. Večeras će nam se predstaviti koreografijom pod nazivom Došla sam vam ja pa Dimo. U izvođenju njihove folklorne grupe, koreograf i umjetnički rukovodilac je Franjo Magaš, muzički aranžman Gregor Kampjut. Molim vas za jedan aplauz.
Sljedeći ko nam se predstavlja je muška pevačka grupa Srpskog kulturnog humanitarnog društva Desanka Maksimović iz Celja. Ovo društvo je osnovano 1999. godine i važno je kulturno središte Srba u Štajerskoj regiji. Pod vodstvom Stevana Đorđevića društvo okuplja folkloraše, muzičke i literarne sekcije i aktivno pridonosi očuvanja srpske tradicije u Sloveniji. Muška pevačka grupa na večeras donosi pesmu Ja ojkaču volim zapjevati. Pesmu koja odjekuje snagom naroda i ljubavlju prema običajima kraja iz kog potiču. Molim za jedan veliki aplauz. Ja ojkaču volim zapjevati. Pjevali su moj otac i mati. Pjevali su moj otac i mati. Ojkača je pjesma naših sela. Ojkača je pjesma naših sela. Kozara je vjerna majka njena. Kozara je vjerna majka njena. Ojkača mi pjesma najmilija. Ojkača mi pjesma najmilija. To mi pjeva cijela familija. To mi pjeva cijela familija. Zapjevajmo svome rodnom kraju. Zapjevajmo svome rodnom kraju. Vratimo se starom običaju. Vratimo se starom običaju. Zapjevajmo, zapjevajte i vi. Zapjevajmo, zapjevajte i vi. Neko ojkača ponovo oživi. Neko ojkača ponovo oživi. Odma njače pa sve do Kozare. Odma njače pa sve do Kozare. Sačuvajmo običaje stare. Sačuvajmo običaje stare. A sada će nastupati rekreativni ansambl Kud mladost iz Ljubljane. Ova grupa ponovo je formirana 2021. godine i okuplja oko 70 igrača. Njihova energija i zajedništvo prepoznatljivi su gdje god da nastupaju. Iza njih su već 2 uspješne turneje po Srbiji, kao i više zapaženih nastupa u Sloveniji. Večeras izvode koreografiju igre iz Leskovca, igre koje su pune živahnog ritma, smeha i temperamenta juga Srbije. Njihov moto je: ko se s nama druži, život mu je duži. Pa da vidimo.
A sada nam se predstavlja naša ženska pjevačka grupa SKD Sava Hrasnik. Zapjevat će nam pjesme Gugut Kagu Vosoje i Oro se vije kraj manastira. Jedan veliki aplauz. Podrške.
Ponovo nam se predstavljaju članovi Srpskog kulturnog humanitarnog društva Desanka Maksimović iz Celja. Ovog puta kroz igru i pokret. Večerašnja koreografija nosi naziv Igra iz Kosovskog Pomoravlja. To su igre koje potiču iz kolevke srpskog naroda i kroz svoj ritam i melodiju oslikavaju tugu, radost, borbu za identitet, ali i istrajnost jednog naroda. Jedan veliki aplauz.
Na oder pa prihaja folklorna skupina iz kulturnega društva Bloke iz Nove vasi, ki že 13. leto s ponosom ohranjajo plesno in kostumsko dediščino svojega kraja. Danes se nam bodo predstavili s koreografijo V ložu je sejem, na Blokah pa mraz. Veselo zgodbo sejma in zimskih dni na Blokah, polno plesa, zabave in mladostne razigranosti. Pod umetniškim vodstvom Marije Obreze s harmoniko jih spremlja Ivan Karošec. En aplavz.
A sada nam na scenu dolazi veteranska sekcija kulturnog društva Brdo iz Kranja. Društvo već više od 3 decenije neguje folklornu tradiciju i okuplja veliki broj članova svih generacija. Do sada je kroz njihovo društvo prošlo više od 1500 folkloraša, a danas okupljaju preko 200 aktivnih igrača. Večeras nam izvode koreografiju igre iz Crne Trave, igre bogate dinamikom juga Srbije, prepoznatljive po energičnim ritmovima i pokretima. Uživajmo u bogatstvu tradicije koju su nam doneli.
A sada će nam se predstaviti Srpsko kulturno-umjetničko društvo Vidovdan. Večeras će nam pripremni ansambl izvesti koreografiju narodne igre Valjevske Kolubare u kojoj će vas povesti na živopisno putovanje kroz ritmove i običaje Valjevskog kraja. Ovom prilikom upućujem iskrene čestitke Skudu Vidovdanu koji su na nedavnoj europskoj smotri osvojili zasluženo zlato. Jedan veliki aplauz.
Na sceni nam se sada pridružuje omladinski ansambl Kulturno-umjetničkog društva Mladost Ljubljana. Večeras nam predstavljaju koreografiju igre iz Pčinje, dinamične igre juga Srbije, poznate po brzom ritmu i snažnoj energiji. Molim za aplauz.
Na scenu su sada izašli najmlađi članovi kulturnog društva Brdo iz Kranja, čije folklorne sekcije rade neprekidno još od 1995. godine. Predstavljaju nam koreografiju iz Bele Palanke, živahne, energične igre sa juga Srbije, pune veselja i temperamenta. Koreograf je Milan Glamočanin, koji je umetnički rukovodilac ansambla, a muzički aranžman potpisuje Milenko Martić. Jedan veliki aplauz.
kraj večeri predstavit će nam se folklorna grupa iz Srpskog kulturnog društva Sava Hrasnik, koji već dugi niz godina neguje srpsku tradiciju i jezik u Zasavju. Kroz pesmu, igru i kulturne aktivnosti društvo okuplja članove različitih generacija i redovno učestvuje na brojnim manifestacijama u Sloveniji i inostranstvu. Večeras nam izvode igre iz Leskovca. Molim za jedan veliki aplauz.
Poštovani učesnici i dragi gosti, došli smo do svečanog trenutka večeri, podjele priznanja svim folklornim grupama koji su večeras učestvovali na ovom divnom festivalu i uneli dio svoje tradicije, radosti i zajedništva na našu scenu. Vaš trud, vaša energija i ljubav prema folkloru učinili su da ovaj dan bude poseban. Od srca se vam zahvaljujemo na učešću. A prije nego što podijelimo priznanja, želim da dam riječ Milanu Glamočaninu, predsjedniku Saveza srpskih društava. Dobro večer svima. Pre svega hvala vam na pozivu. Predsjedniče Cvjetine, hvala na gostoprimstvu. Ja mogu ispred Saveza srpskih društava da budem ponosan da u ovom našem malom Hrastniku očuvavate svoju tradiciju i njegujete je na ovakav način. Dugo godina smo mi sarađivali i dugo godina se znamo. Bio sam ovde prije 15 godina, znam na koji način se radilo i mogu samo da vas pohvalim i čestitam na izuzetnom napretku koji je urađen od tih tadašnjih 15 pa na sada godina. Celokupna organizacija, celokupan doživljaj, puna sala i ova naša mladost i energija na bini. I mogu samo da budemo u Savezu ponosni da imamo društvo kao što je Sava Hrastnik koji je obilježava i ona svojih 30 godina i 30 godina truda i rada. Mislim da možemo da budemo svi skupa zadovoljni da ovoliko mladih ljudi imate i ovde u ovom kraju i da ovoliko mladih ljudi prikupljate sa svih ostalih strana. Ja vam iskreno želim da ovaj festival potraje i dalje i nadam se da ćete uspeti da u svoje vrste okupite još i više ljudi koji se žele baviti srpskom narodnom tradicijom i želim vam svima jedno ugodno veće još i dalje uz zabavu i druženje. Hvala vam. Hvala na divnim rečima. Sada ćemo pozvati predstavnike folklornih društava da preuzmu zahvalnice. Prvo Međimursko kulturno-umjetničko društvo Ivan Car. Pozivam i našeg predsjednika Cetina Neškovića i Slavicu Tripunović. Sljedeće koje pozivamo su Srpsko kulturno-humanitarno društvo Desanka Maksimović iz Celja. Čestitam. Sljedeći su Kulturno-umjetničko društvo Mladost. Naslednji so folklorna skupina Kulturnega društva Bloke. Obrnite se da se slikate. A ja, malo se smaknem. Sedaj folklorna skupina Kulturnega društva Bloke. Sljedeći su Srpsko kulturno-umjetničko društvo Vidovdan. I kulturno društvo Brdo Kranj.
2 puta. Pa nisi mi rekla. Molim da dođu predstavnici veteranske sekcije Kulturnog društva Brdo Kranj. A nije bilo veselje? Muška grupa. I molimo da nam se pridruži od Srpsko kulturno humanitarno društvo Desanka Maksimović, muška pjevačka grupa ili koji drugi predstavniki. Nešto on to sve povrto. A slijed sam mi sve po redu. Jel ima još koje priznanje? Jel to to? Čestitam. Hvala. Sljedeći Cvika. Aha, okej, sad ću. A večeras ćemo uručiti posebna priznanja za doprinos rada u društvu. To je Veso Jašić, VEMAS d.o.o. za sufinancijsku moralnu podršku društva. Molim jedan veliki aplauz. Nismo te zaboravili. Čestitamo. I posebno priznanje ćemo uručiti Tatjani Maksimović za izuzetan rad kao koreograf i doprinos očuvanja folklorne umjetnosti, posebno zbog posvećenosti našoj dječici. Čestitam. Zasluženo. I još srpsko... I još našoj voditeljki, lijepoj. Hvala. I još priznanje za naše društvo SKD Sava Hrasnik. Jedan veliki aplauz. Dragi prijatelji igre i pesme, danas smo zajedno proslavili ono što nas povezuje. Folklora, pesma, kultura i prijateljstvo. Hvala svima koji ste dali doprinos ovom festivalu. Učesnici, organizatori, tehnička podrška i vama, draga publiko. Neka vam folklor i dalje donosi osmeh, pesma radost, a tradicija ponos. Vidimo se ponovo sljedeće godine. Hvala i prijatno veče. Lep večer še naprej in se vidimo naslednje leto.